Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju na Večernji TV. Evo 91. dodjela Oskara je iza nas, kao i obično bilo je nekih iznenađenja. Ko je iznenadio, ko nije, ko je oduševio, a ko nije, razgovaramo danas u našem studiju. Sa mnom je moj kolega, dragi prijatelj Robert Bubalo, specijalac za filmove. Robert, ti nisi probdio noć kao ja, ali opet znaš sve ko je dobio Oskar, jel tako? Pa, na sreću postoje te razne društvene mreže. Postojimo mi koji pratimo to. A postoji Samir Mila koji to gleda cijelu noć, ja ujutro samo jednim klikom sve doznam. Ma gledaj, meni je uvijek to gledanje dodjela Oskara bilo jako zamorno. Previše tih kategorija, mislim da se ta dodjela bi se trebala modernizirati i ubrzati, da to maksimalno traje 2 sata. Jasno da tu postoji marketing, da je puno novaca u igri, ali to je stvarno previše da to traje 4, 5 ili 6 sati. Dobro, to je prezamorno. Ova je trajala nešto manje nego prošla, čak nekih 40 minuta manje ako se ne varam, ali vidi što se dogodilo, oni su htjeli smanjiti, htjeli su ove 4 neke nagrade dodijeliti u vremenu kad su reklame i onda su ovi protestirali, ne, moramo svi biti uživo, zato vjerojatno i ne može toliko biti. A dobro, okej da svi imaju isti tretman, znači Oskar za zvuk je bitan, jer nismo više u doba nijemih filmova, tako da nam je zvuk jako bitan. Kamera pogotovo. Da, svi su Oskari tu zapravo bi trebali imati istu kategoriju, istu važnost, ali opet predugo traje to sve okolo, znači može se sama ta dodjela ubrzati. Gledao sam prije 2 mjeseca dodjelu američke filmske akademije, znači Europski Oskar. Pa to je tek tako zamorno. Pa tamo ljudi izađu, to nema nikakvog respekta prema publici. Pa po 20 minuta nema ograničenja govora, da. Sa plaćom, sa zahvalama, sa nabrajanjem rodbine i tako dalje. Tu Oskar bi možda morao nekakva pravila uvesti da se jednostavno kaže neka dobra misao, ne da se sad zahvaljuje, da uvijek slušamo ko ima mamu, ko ima tatu, koliko braće, sestara i tako dalje. Dobro, prije nego što mi počnemo pozdravljati rodbinu, ajmo na posao s onim što smo gledali. A ti si isto u svom tekstu u nedjeljnom Večernjem napisao da će se voditi bitka između Zelene knjige i Rome. Na kraju, eto, ipak je Zelena knjiga pobjedila, premda su svi govorili da vrlo vjerojatno će dobiti Roma. Kako ti gledaš na to? Ne, ja sam točno napisao da će Oskara dobiti Zelena knjiga, a da bi ga trebalo dobiti Roma. Dobro. Znači, zašto? Ako se imalo dublje razmisli o toj priči, Roma je film koji dolazi sa televizijske platforme, znači sa Netflixa. Da. Sad, Američka filmska akademija je jednako manje više Hollywood, plus neki nezavisni američki filmovi. I zašto bi sad sama ta akademija sebi pucala u nogu? Zapravo, ako ti poručiš gledateljima, a vodi se nesmiljeni rat između kina i televizije, velika je lova u pitanju, Netflix, HBO, Amazon, znači ulaze strahovito na taj prostor i uzimaju kino blagajnama veliki novac. Sad ako ti kažeš, ta jedna glavna nagrada koja propagira kino filmove, kino kulturu, kaže evo imamo film koji je napravila televizija, on je bolji od svega što je Hollywood radio i sve te kino filmove koji su urađeni te godine, onda će publika stvarno reći zašto bi mi išli u kino ako su na televiziji bolji filmovi. Tako da je meni bilo od početka za očekivati da Roma neće dobiti Oskara za najbolji film. Bila mi dvojba zapravo ko će dobiti od ovih drugih. A Zelena knjiga se nekako istaknula kao glavni favorit, jer Oskar, osim što je to nekakav mišung i politike i društvenog angažmana i umjetnosti, on voli sfurati svoj film. Zelena knjiga je dobila tog sporednog Zlatnog globusa za komediju i taj film nije zapravo nešto prerazvikan bio prije dodjele Oskara. Tako da je nekako Oskar ipak isfurao neki svoj film i meni je bilo nekako najbliže i u procjeni da će on pobijediti i uopće me nije iznenadila ta pobjeda. Dobro, ovdje je Alfonso Cuarón dobio neke, ajmo reći, utješne Oskare, onaj za režiju i za kameru, on je čak bio, dakle, kamerman i redatelj svog filma i naravno napisao i scenarij u kojem ima autobiografskih elemenata. Tu je opet zanimljiva situacija, Peter Farrelly nije uopće bio nominiran za najboljeg redatelja, nekako kao da njega još doživljavaju po onim svi su ludi za Mary i slični gluplji tim komedijama. Pa i to je zapravo, tu ima te nelogike zapravo. Postoji jedna stvar u Oskaru, znači film koji nije nominiran za montažu, vrlo rijetko dobije Oskara. Roma nije bila nominiran za montažu. To isto je još jedna stvar pored ove koje sam malo prije rekao da je to televizijski film, zbog kojeg su neki koji su malo dublje zapravo gledali tu povijest Oskara smatrali da ga on neće dobiti. Sad, a da dobije film Oskara za najbolji film koji gdje redatelj uopće nije nominiran, to me čudi, jer Farrelly se ipak uzdigao iznad tih klasičnih komedija. On je napravio jednu lijepu, pitku komediju. Zapravo nije to komedija, to je humorna drama, to je jedan fenomenalan žanr koji je bio već pomalo zanemaran u Hollywoodu.
To je priča o prijateljstvu, o razlikama, o ljudskosti, o avanturi, o putovanju. Znači, film ima ono sve lijepo utkano u sebi. Ima dva ona noseća stupa, znači dvije glavne uloge koji stvarno ono momački nose film na svojim leđima. E sad, zašto Farrelly tu nije, to je sad taj drugi dio gdje se gleda tu nekakva i pragmatičnost i malo političke poruke. Možda im on jednostavno nije zanimljiv da se tu pojavlja, bili su neki drugi zanimljivi poput Spike Lee-a i ne znam. Ali sad dolazimo opet do jedne druge zanimljive situacije. Rekao si dvije noseće uloge u Zelenoj knjizi. Imamo, naravno, ja bih rekao da su njih dvojica podjednako dvije glavne uloge, a Mahershala Ali je bio nominiran za najbolju sporednu i dobio je, a Viggo Mortensen je izgubio od Ramija Maleka. Jesu li nekako opet sad tu dali šansu Aliju da dobije još jednog Oscara za sporednu ulogu nakon Mjesečine, iako je praktički ovo bila glavna uloga? Pa je, tu je često tako pitanje šta je glavna, šta je sporedna. Ali ne bi bilo prvi put da su iz istog filma dvojica glumaca nominirani za glavnu ulogu. Bilo je takvih slučajeva do sada. Bilo je, pogotovo je to čest slučaj kod nominacije za sporednu ulogu. Znači, oni zapravo obojica nose film. Iako vidimo možda malo više prošlosti od Vigga i on se možda više mijenja. Zato je to možda njemu data ta noseća uloga, zato što on je zapravo nositelj tih promjena. Ali je zapravo cijelo vrijeme manje više isti. Doduše i on se malo mijenja, pa prvi put jede tu neku pohanu piletinu i tako dalje. Pristaje da je čovjek s njim u autu malo različit. Ali Viggo je taj koji se mijenja. On je zapravo ipak taj koji zapravo nosi film. Film je to, znači, kad te neko poznanstvo, neko prijateljstvo, neka avantura potpuno promijeni. Ali on je ipak ostao isti cijelo vrijeme. Ali zato on ipak, nekako je pošteno da je on više sporedna uloga, a Viggo da je glavna. E sad, i Viggo je tu mogao dobiti Oscara, naravno. Ali Rami Malek je ipak bio glavni favorit cijelo vrijeme, na kraju to i... Pa nije meni žao, ja znam da mnogi omalovažavaju taj film. Meni je zapravo žao što se taj film previše omalovažava. Čak i neke naše kolege isto. Da, ali pogotovo sa balkanskog prostora, mi smo skloni biti najpametniji u svemu. Znači, često sam slušao ovih dana, nemojte gledati taj film, to nije vjerna biografija. Pa koja je vjerna biografija? Nije ni čovjek iz Sjene vjerna biografija Dicka Cheneyja. Pa nije film potpuno vjeran život. Film je umjetnost, film je zabava, film je tu da se malo nešto iskarikira, da se nešto frizira. Ko zna kakav je potpuno bio Freddie Mercury. I sad mi znamo bolje ovdje, znači u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, bolje mi znamo nego redatelj koji je praktički živio blizu Freddija. Znači ne možemo mi reći da su mi najpametniji u svemu.